ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሄልዝ ካውንስል ብሌን ነኝ። ዛሬ ትልቅ ማስታወቂያ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ኤፕሪል 20 2013 ለጤናችን ትኩረት እንስጥ በማለት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የነጻ ምርመራዎችን ለናንተ ይጠቅማል በማለት አዘጋጅቶላችኋል። ይኸውም እንደሚቀጥለው ነው። የጡት ምርመራ፣ የማህፀን ምርመራ፣ የኤችአይቪ ምርመራ፣ የደም ግፊትና የስኳር በሽታ ምርመራ፣ የጤናማ አመጋገብ፣ የጥርስ ምርመራ እና ጽዳት። ስለ ድብርት ትምህርት ለወጣቶችም ስለ ሲጋራ፣ ስለ መጠጥ እና እጽ ጉዳት ኢንፎርሜሽን ይሰጣል። ስለ መድኃኒት አወሳሰድና ስለ ጤናዎት ጥያቄ ካለዎት ፋርማሲስቶች፣ ዶክተሮች እና ነርሶች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስለዚህ እንዳያመልጣችሁ። ለጤናችሁ ትኩረት ስጡ። ሁሉም የጤና ምርመራዎች ነፃ ናቸው። ምርመራ ሲደረግልዎት በሽታ ከተገኘ በነፃ ሕክምና ይደረግልዎታል። ለዚህ ምርመራ ምንም አይነት ዶክመንት አያስፈልግዎትም። ለምሳሌ ግሪን ካርድ እና የሲቲዝን ማስረጃ አያስፈልግዎትም። አድራሻችን 8323 ሬነር አቨኑ ሳውት ሲያትል ዋሽንግተን 98118 ነው። ስልካችንም 206 325 0304 ነው። ቀኑ እንደገና ቅዳሜ ኤፕሪል 20 2013 ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ ከሰዓቱ 4 ሰዓት። ከዚህም በመጨመር የዙምባ እና የነፃ ምግብ ይኖረናል። የጡት ምርመራና ደግሞ የማህፀን ምርመራ ከፈለጉ አስቀድሞ እባክዎ ይደውሉ። ቁጥራችን 206 325 0304 ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ናዮሚ በእንግሊዘኛ ትነግራቸዋለች። Thank you, Glenn. We would like to invite you to the 4th Annual Health Fair presented by the Ethiopian Community Health Council on April 20th, 2013 from 10 a.m. to 4 p.m. at the Ethiopian Community in Seattle, located at 8323 Rainer Avenue South, Seattle, Washington 98118. There will be a team of doctors, nurses, and pharmacists providing free screening for cervical cancer, HIV, mammogram screening, diabetes, high cholesterol, and high blood pressure. In addition, the doctors, nurses, and pharmacists will be providing information for substance abuse, including information for underage drinking and drug abuse, mental health, health and wellness, dental health checkup and cleaning, and also domestic abuse prevention. If there is a finding during the screening, you will be provided treatment for free. If you would like to have a mammogram or cervical cancer screening, please call at 206-325-0304 to register. These services are provided free of charge and do not require any insurance. In addition, you do not need to have any legal status in the United States to use these services. For example, you do not need to have a green card or any type of citizenship verification. There will also be free food, music, dancing, and Zumba, so we invite you to come out on April 20th, 2013 from 10 a.m. to 4 p.m. and join us for the free health screening. Thank you.